Kwa nini watumishi wengi hawatii viongozi wao wa kanisa au wa kazi? Wengi mara nyingi huwa hawaamini viongozi wao. Jambo la pili, wengi wanaona wako na elimu kuliko viongozi wao, wanajua kuliko viongozi wao, wako na pesa kuliko viongozi wao, wako na ujuzi kuliko viongozi wao, wako na miaka kuliko viongozi wao, wako na pesa kuliko viongozi wao, na hii inasababisha wengi kuwaona viongozi wao kwamba hawastahili na hawafai. Lakini jambo la tatu watu wengi wanaona viongozi wao kwamba wao ni viongozi ambao hawawezi kuwaongoza, hawana ile maturity, hawana ile uzoefu wa kuwaongoza. Lakini acha niwaambie, niseme kwamba kiongozi ni kiongozi tu, haijalishi vile alivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni yeye anapeleka mafuta ya uongozi, ni yeye iko na fimbo ya uongozi, ni yeye Mungu anajua kama kiongozi wa ile sehemu kwa ile wakati. Ndio maana tuna sababu ya kuheshimu viongozi ambao tumekutana ama tumewekewa ama tumepewa, kwa sababu Mungu anapoteua mtu anamteua kwa sababu zake maalum. Lakini jambo la nne ama jambo la tatu, kumbuka hadithi yenye iko katika kitabu cha Hesabu sura 16 na mstari wa kwanza mpaka 27, utakuta kwamba kulikuwa Kora na Datani wakati ambapo Israeli iko na Musa iko anatoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa. Kora na Datani kule jangwani wakaanza fujo na Musa, kusema kwamba wamtambue Musa, wamjui Musa, wakaanzisha uasi wa wao wenyewe kutaka kutawala. Tunakumbuka nini kilitokea? Hata madhara makubwa ilitokea wakati huo, na ikasababisha wainosa ama watu ambao hawana hatia wengi kufariki katika hiyo mgogoro wa Datani na Kora wakifuatilia kiongozi Musa. Kwa hiyo lazima tuwe makini tusije kusababisha maafa kwa wale ambao wako nyuma zetu. Lakini jambo lingine, kama unataka uinuke kiroho, kama unataka uendelee kiroho, kama unataka uende mbali kiroho, kama unataka uwe na jina katika mji kiroho, na uendelee na upanuke na ufanye vizuri na uwe na ushuhuda mzuri, lazima uwe na mahusiano mazuri na viongozi wako. Jambo la kwanza. Jambo la pili, lazima upende kiongozi wako. Jambo la tatu, lazima umsamini. Jambo lingine, lazima kumuombea, na lazima kujenga uhusiano mzuri na yeye kila itwayo leo. Ukifanya hivyo utaendelea na utainuka. Lakini tutoe ile mawazo ya kusema kwamba eti yule hawezi kuniongoza, kwa sababu wengi wanafikiria kwamba akishakuwa na elimu zaidi ya yule kiongozi, yani anaweza kumtoa wakati wote anataka. Ndio maana tunakutana hata kuna migogoro mingi katika ofisi nyingi, katika kanisa nyingi, katika paroisse nyingi, katika district nyingi, meme katika representation nyingi, kwa sababu kuna watu wanataka wamuondoe kiongozi kwa mahali, kwa sababu hawamtaki. Wanaona kuna mtu anachochea ambaye anataka yeye akamate ile nafasi, na naona kwamba yeye anaweza kukaa ile nafasi. Wanaanza vita. Lakini ndugu yangu, acha nikwambie, kwa vita, hata kama ungepewa hiyo nafasi, hauwezi kwenda sehemu, kwa sababu umeipata kwa njia ya vita, haujateuliwa kikamilifu na Mungu. Ndio maana ni lazima tushuke, ni lazima tuelewe nafasi zetu, lazima tujue tumeitwa kwa lengo gani, kufanya nini na kwa sababu gani, na zaidi kujua kwamba Mungu akiweka mtu amemweka kwa sababu, na lazima kumheshimu na kumpa heshima zake na haki zake. Hata kuna wengine tunakutana pale kanisani, hawezi kutoa hawezi kutoa hata moja ya 10 kwa sababu hamuamini, hamsamini yule kiongozi iko mbele yake. Lakini acha nikwambie, usipomsamini, maisha yako itabaki hivyo hivyo. Hata kama unaweza kuona kwamba unaendelea, lakini hauende fasi kiroho, kwa sababu kiroho inatembea na vile wewe unajitolea na unawaona wengine. Hapo ndipo Mungu anatubariki. Kwa sababu unapodharau kiongozi, kesho na wewe utakuwa kiongozi. Ile kipimo unampimia ndugu yako, ile njia unampitisha ndani, na wewe utapita hapo hapo.
watu watakudharau, watu watakuchukia, watu watataka wakuondoe, watu watakutengenezea njama, watu watafanya vituko kwa ajili ya wewe tu uondoke, kwa sababu na wewe kwenye pase yako ulifanya hivyo hivyo. Ndio maana wapendwa, tuendelee kuwapenda viongozi, tuwashike mkono, kwa sababu Mungu amewapa nafasi kwa hiyo wakati, kwa sababu walikuona wewe na waliona wengine, lakini yeye wakamtia hapo, na Mungu alijua kwa nini wamemtia pale. Ile ilikuwa wakati wake. Tuache wale ambao wako katika wakati wao waifanyie kazi, waishi kwa furaha, waishi kwa amani, na watumike bila tatizo, kwa sababu wako kwenye sezo yao. Tukutane.